با پیدا نمودن قهرمانی برنامه نوبتیمون این لحظه مهمون خانوادگی شما هستیم. السلام علیکم تماشاچیان عزیز، این برنامه نوبتی افتخار است پیشنهاد شما. اطمینان دارم باز اطراف یکی از جوانی موفق، یکی از خواننده موفق که البته در سبقت‌های سطح شهری و جمهوریوی و حتی بین‌المللی اشتراک نموده است و موفقیت‌های بی‌نظیر رو به دست آورده است. البته برای شما قصه خواهیم کرد. من اطمینان دارم که این صحبت ما با دیگر خوانندگان یک درس خواهد بود، یک خوب تکانی خواهد بود برای ادامه تحصیل خوب در مؤسسه و اشتراک در برنامه منبع افتخار. تماشاچیان عزیز، بعد از چند لحظه ما قهرمان برنامه نوبتی رو معرفی میکنیم. با شبکه بهارستان بمانید. بینندگان عزیز، قهرمان برنامه نوبتی ما خواننده سال در آزمون شهری در سال 2023 و اشتراکچی یک چند سبقت‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی عبدالرحیم سنگینوف. السلام علیکم. السلام علیکم. بسیار خوش آمدید به تلویزیون بهارستان با برنامه افتخار. من باور دارم که البته از دستاوردهای خوب قصه میکنید برای ما. یک صحبت بسیار جالب با شما در ادامه برنامه خواهیم داشت. تشکر زیاد. اولا می‌خواستم خود را معرفی کنم. من سنگینوف عبدالرحیم، خواننده صنف 11 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالایقت در شهر دوشنبه میباشم. چقدری که در بالا قید کردیم در طول تحصیل در سالهای اخیر در یک چند آزمون و المپیادهای شهری جمهوری و اینچنین بین‌المللی اشتراک کرده سازواری جایهای نمایان گشتم. سلام باشید. می‌خواستم بفهمم عبدالرحیم شما بیشتر به کدام فن توجه دارید؟ از کدام فن در سبقت‌هاشون اشتراک نمودید؟ از کودکی من بسیارتر به فن‌های دقیق، یعنی فن‌های متماتیکا و اینفرماتیکا، یعنی تکنولوژی اطلاعاتی بسیار ذوق داشتم و از خردی یک مثال حل کنی و مسئله حل کنی برای من یک بسیار شوق‌آور بود. بله، و همین یک شوق من بعداً به شوق من به فن تکنولوژی اطلاعاتی گذشت. و شما بیشتر در سبقت‌ها از روی همین فن اشتراک نمودید؟ بله درست، در همه آزمون‌ها در از فن‌های متماتیک و تکنولوژی اطلاعاتی اشتراک کردم. بله، سلام باشید. خب غیر از فن تکنولوژی اطلاعاتی باز به کدام فن‌ها توجه دارید؟ بیشتر کوشش میکنید که در همون فن موفق باشید؟ اینچنین با آموختن زبان‌ها بسیار یک وقتی خود را جدا می‌نمایم. با دو زبان خارجی، زبان روسی و زبان انگلیسی آزادانه صحبت می‌نمایم. در امتحان بین‌المللی توفل که سطح دانش زبان انگلیسی را در سطح بین‌المللی می‌سنجد، از 120 سال 96 سال را به دست آوردم. بله، سلام باشید. اطراف این دستاوردهای شما البته در هفته برنامه هم صحبت می‌شویم و من می‌خواستم که خود و مؤسسه خود رو با дво زبانی که гуфтед که خوب می‌دونید معرفی بکنید. Вы дарбораи таҳсилатон, дарбораи хонишатон бо забони русӣ ва англисӣ маълумот диҳед ба тамошобинам. Я уже в течение 3 лет я учусь в лицее для одаренных детей в городе Душанбе. С малых лет, то есть с 1 класса, я учился в 5 разных школах республики. Сперва первые 5 лет учебы я обучался в городе Худжанде, потом мы переехали в Душанбе, и я продолжил свою учебу тут. Я учился в 5 разных школах республики, и могу с уверенностью сказать, что наш лицей – это самая лучшая школа. И по учебе, и по поведению, и по всем параметрам это самая лучшая школа. Потому что у нас здесь очень хороший учительский коллектив, все образованные, хорошие учителя, которые всегда готовы помочь и поддержать нас. И я думаю, что мои достижения – это результат упорных трудов всех учителей, конечно, в первую очередь директора школы и всех остальных моих одноклассников и друзей. Салам, что вы забыли английский? In our school, we study the STEM subjects like math, geometry, biology, chemistry, and physics in English. So this helped me to enhance my English language knowledge to this level. And I know that the reason why I took the first place in Zabondoni Jahandoni contest is one reason is in our school we studied these subjects in English, and it helped me. It was easy for me. دستاوردهایی که ما در نزد خود داریم، هر کدام این دستاوردها دیپلم و سپاسنامه و اون چیزی که هست با یک زحمت و با یک تلاش به دست آمده است و بی زحمت و بی تلاش واقعا نمیتوان چنین دیپلم و چنین دستاوردها رو به دست آورد. اطراف اشتراک قهرمانی برنامه در سبقت‌های سطح شهری و جمهوریوی و بین‌المللی چگونه که ما اطلاع داریم شما خواننده سال در سال 2023 گردیدید و این آزمون شهری بود که واقعا هم من فکر میکنم خوانندگان زیادی شروع کردن از مؤسسه های گوناگون و شما توانستید که مقام اول رو به دست بیارید. از اشتراکتان در همین آزمون سطح شهری بگویید کدام زینه ها رو شما گذشتید و سزاوار مقام اول گشتید در همین آزمون سطح شهری؟ اولا باید قید کنیم که همه سالا آزمون شهری خواننده سال با دستگیری به واسطه محترم
шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Амалӣ баргузор мегардад ва ҳамасола дар рӯзи пойтахти Ҷумҳурии Tojikistoni шаҳри Душанбе ҷамъбаст мегардад. ин озмун аз се давр иборат аст, яъне даври мактабӣ, даври шаҳрӣ ва даври ноҳиявӣ ва даври шаҳрӣ мебошад. дар даври мактабии озмун сазовари ҷои аввал гаштам, яъне дар миқёси мактаб баргузор гардид ва ҳама талабагон иштирок карданд ва аз байни онҳо ман ҷои аввалро ба даст овардам ва ба даври ноҳиявӣ роҳхат ёфтам. Ва инчунин дар даври ноҳиявӣ низ аз ҳама муассисаҳои ноҳияи Сино иштирокчиҳо буданд ва дар байни онҳо низ сазовари ҷои аввал гаштам. ва ниҳоят дар даври шаҳрӣ дар он ҷо 4 иштирокчӣ буд, яъне аз намояндагон аз 4 ноҳияи пойтахт, аз ноҳияи Исмоили Сомонӣ, аз ноҳияи Шоҳ Мансур, Сино ва Фирдавсӣ. ва дар 2 рӯз мо аз 6 фанни таълимӣ корҳои тестӣ кор кардем, аз 2 фанни таълимӣ яъне математика ва физика корҳои хаттӣ навиштем, бо 2 забони хориҷӣ яъне забони русӣ ва забони англисӣ диктант навистем. ва баъдан дар дуюм рӯз мо бояд выставка мекардем, яъне намоиш аз дастовардҳо ва баъдан худмуаррифӣ бо 3 забон, маҳорати ҳозирҷавобӣ, яъне мо бояд дар 1 дақиқа ба 10 савол ҷавоб мегардондем ва инчунин донишҳои назариявии мо санҷида шуданд, яъне шартҳои озмун ҳамино буданд. аз кадом рақибонатон шумо сахт ҳарос доштед? ман бо 2 то рақибам шинос будам, яъне мо як ҷурагӣ доштем ва ман медонистам ки яке аз онҳо дар ҳамин соҳаи барномасозӣ, яъне соҳае ки ман дар он фаъолият мекунам, дар он ҷо ҳам як дастовардҳои назаррас дошт ва ман фикр кардам ки он ҳам як дониши, онҳо албатта ҳамашон дониши баланд доштанд, дастовардҳои бисёр доштанд, вале ман то охира боварӣ доштам ки ҷои аввалро ба даст меорам. бо кадом маҳсули заҳмататон шумо тавонистед ки мақоми аввалро ба даст биёред? дар ҳамаи шартҳои озмун ман холҳои ман бисёртар буд, яъне чи дар корҳои тестӣ, чи дар қисмати корҳои хаттӣ, чи дар қисмати диктантҳо, чи дар қисмати мисол худмуаррифӣ, холҳои ман аз онҳо зиёдтар буд. бале, салома бошед. хуб, нагуфтед ки мақоми дуюм ва сеюмро ки ба даст овард? мақоми дуюмро намоянда аз ноҳияи Шоҳ Мансур, сеюм намоянда аз ноҳияи Исмоили Сомонӣ, ва ҷои 4 намоянда аз ноҳияи Фирдавсӣ буд. бале, саломат бошед. яъне фикр мекунам ки воқеан ҳамин дастоварди шумо бисёр дастоварди хубам ҳаст ва ҳар хонанда мехоҳад ки масалан мақоми аввалро ба даст биёрад ё мақоми дуюм ва сеюмро ба даст биёрад. шумо бовар доштед ки мақоми аввалро мегиред ё не? бале, ман дар давоми 2 сол аст ки дар ин озмун иштирок мекунам, яъне соли гузашта иштирок кардам ва ҷои дуюмро ба даст овардам ва аз ҳамон вақт сар карда ба ин озмун тайёрӣ медиҳам, яъне бо устодон маводҳои иловагиро меомӯхтем, баъд аз дарсҳо мисол дарсҳои иловагӣ кор мекардем ва ин як сабаб, ҳамаи ин заҳматҳо натиҷааш ин шуд ки ман ҷои аввалро ба даст овардам. иштирок кардед ҳамчун як иштирокчӣ, мақоми аввалро ба даст овардед, чанд даврро пушти сар кардед дар ҳамин сабқат. умуман чӣ омӯхтед аз ҳамин сабқат? яъне ҳамин гуна озмунҳо ба шумо хонандагон, умуман ба дигар хонандагон чӣ медиҳад? аввалан ин озмунҳо бисёр як сабаби хуб мешаванд ки талабагон сатҳи дониши худро баланд бардоранд. зеро дар ин озмунҳо вақте ки мо иштирокчии ҳамин озмунҳо мешавем, мо бояд на танҳо барномаи таълимӣ, балки маводҳои иловагиро аз худ кунем. ва ин озмунҳо як мукофотпулии калон ҳам доранд, ки ин як ҳавасмандгардонии талабагон мешавад. масалан ҳамин озмун чӣ қадар маблағ дошт? озмуни хонандаи сол 6000 сомонӣ маблағпулӣ дошт. шумо ба даст овардед? бале. маблағе ки аз ин озмун ба даст овардед тақрибан 6000 сомон дар куҷо сарф кардед? соли оянда ман ба давлати хориҷӣ сафар медорам, яъне ба донишгоҳи давлати хориҷӣ дохил шудам ва барои ҳамон сарфа кардам. бале, саломат бошед. ман мехоҳам як андешаи дигарро илова бикунам. тамошобинони азиз, ташкили чунин озмунҳо хонандагонро водор мекунад ки аз корҳои беҳуда ба самти дониш ҳаракат бикунанд ва қадам ба қадам албатта муваффақ бишаванд ва ҳамин гуна дар оянда яке аз нафарони муваффақ шаванд. ва ман фикр мекунам ки албатта яке аз мақсадҳои асосии ҳамин озмун чунин аст, яъне ҷалби хонандагон ба дониш, ба забономӯзӣ, ба иштирок дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аст. ташаккур барои шумо. шумо дар як сабқати дигар иштирок намудед, сабқати байналмилалӣ ки дар шаҳри Душанбе доир гардид бо номи ISI Junior дар соли 2022 ва дар ин сабқат ҳам шумо мақоми якумро ба даст овардед. атрофи ҳамин олимпиада мехостем ҳарф бизанем. олимпиадаи байналмилалии ISI Junior ҳамасола байни 22 давлати ҷаҳон баргузор мегардад, яъне ин олимпиада аз фанни технологияи иттилоотӣ мебошад. ва соли 2022 якумин маротиба ин озмун, яъне ин олимпиада дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. ин олимпиада аз чанд давр иборат буд.
یعنی همه المپیادهای اسفند تکنولوژی اطلاعاتی یک شرط دارند، یعنی حل مسئله‌های متماتیکی و منطقی با استفاده از زبان‌های برنامه‌سازی. در طول چند سال است که با زبان برنامه‌سازی پایتون در المپیادها اشتراک میکنم و المپیادها رو با این زبان برنامه‌سازی حل می‌نمایم. تو این زمان خودتون یگان برنامه اختراع کردید؟ من در طول 4 سال است که ساحه برنامه‌سازی رو مختص شدم و در این مدت چندین لایحه‌های خرد اختراع کردم برای سرقل دادن دانش خود که به مانند من در طول 1 سال است که ساحه ذهنی صنعی را از خود خوانده شدم و یک لایحه ساختم که نرخ خانه‌ها رو در دوشنبه معین می‌کند. یعنی شما معلومات درباره خانه میدید، مساحتی و در چند ماشینه بودنش، مثلا تعمیر کردگی است، تعمیر کردگی نیست، همه اینها رو به نظر گرفتن نرخ خانه رو معین می‌کند با استفاده ذهنی صنعی. بله، سلامت باشید. خب از تجربه که به خود گرفتید از فن تکنولوژی اطلاعاتی چی بسیارتر دشوار است؟ در بعضی حالت‌ها می‌شوند که ما می‌توانیم یک مشکل رو با چند راه حل کنیم و در بعضی حالت‌ها می‌شود که تنها یک راه حل مسئله هست و برای یافتن این راه ما بسیار زحمت میکشیم. من در یادم هست یک مشکلی داشتیم در ساختن یک لایحه. راه حل آن خیلی آسان بود ولی ما گفتیم مثال هر گونه متدهای گوناگون استفاده می‌بردیم، فریمورک‌های گوناگون رو استفاده می‌بردیم ولی در آخر فهمیدیم که راه حل همین مسئله آسان است. مثال با یک دو کلمه حل می‌شود این همین مشکلی. و فکر می‌کنم در یافتن راه درستی حل مسئله. سلامت باشید. چگونه که پیشتر ما قید کردیم شما غیر از آموختن فنی خب تکنولوژی اطلاعاتی همزمان به دیگر فن‌ها توجه دارید، از جمله زبان‌های خارجی چگونه که خودتون گفتید روسی و انگلیسی و همزمان با فن متماتیک نیز شوقی به اندازه دارید و از این فن یعنی از فن متماتیک تماشاگران عزیز قهرمان ما در المپیادای بین‌المللی IMC اشتراک نموده است و مقام سوم را به دست آورده است. یعنی معلوم است که بیشتر از فن تکنولوژی اطلاعاتی فعال است قهرمان ما، اما نگاه نکرده به این از این فن نیز یعنی از فن متماتیک نیز در سبقت‌ها اشتراک کرده است. یعنی چگونه که بالاتر ذکر کردیم مقام سوم را به دست آورد و این بود در سال 2022. بله. اطراف اشتراکتون در این سبقت به تماشاگران معلومات میدادید و هم میگفتید که چگونه مشکلی بود و چی سبب شد که شما نتوانستید جای یکم یا دوم رو به دست آورید؟ آزمون بین‌المللی AMC یعنی Archimedes Math Competition همه سالات در جمهوری تاجیکستان نیز برگزار می‌گردد. این المپیادا را دولت گانکونگ می‌گذراند و این هم از چند دوره عبارت است، یعنی دوره ناحیوی، دوره شهری و دوره جمهوریوی و بعد از آن دوره بین‌المللی می‌شود. بله. در دور آخرانی آن من صدور جای سوم گشتم. مثال‌ها از چندین قسمت‌های متماتیک، یعنی میتواند از الگبرا بیاد، میتواند از گئومتری بیاد، میتواند از تریگونومتری، مثلا از چندین قسمت‌های فن متماتیک بیاد سوال‌ها. بعضی آنها برای من دشوارتر و بعضی‌اش آسان‌تر میباشد و این سبب شد که از جای سوم را به دست آوردم. بله. و فکر می‌کنم که البته از اشتراک در دیگر سبقت‌ها از فن متماتیک شما دست نمی‌کشید، اشتراک می‌کنید این بعد. بله. سلامت باشید. تماشاگران عزیز ما بعد از چند لحظه می‌گذاریم به قسمت سوال و جواب در المپیادهای دیگر با شبکه بهارستان میمونید. ادامه دارد برنامه افتخار. خسته نباشید تماشاگران عزیز. مهمانی برنامه نوبتی ما هستند عبدالرحیم سنگینوف، خواننده سال در سال 2023 و فکر میکنم که واقعا هم از چندین از سبقت‌های دیگر که حالا ما صحبت میکنیم معلومات جالب رو برایشون پیشنهاد خواهیم کرد. اطراف یک آزمون شهری دیگر عبدالرحیم حرف میزنیم و این آزمون شهری نام دارد تاج سر جمله هنرهاست علم، یعنی از روی نمینه برنامه سازی و من میخواستم بفهمم که کدام برنامه را شما پیشنهاد کردید و جای چندم را به دست آوردید؟ تشکر زیاد. آزمون شهری تاج سر جمله هنرهاست علم اینچنین با دستگیری به واسطه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی برگزار می‌گردد. همه ساله آن اینچنین در عرفه روز پایتخت برگزار می‌گردد و در روز پایتخت جنبش می‌گردد. این آزمون از 7 نامیناسیون یعنی نامیناسیون برنامه‌سازی، رابطه تکنیک، معماری، مدل سازی، سیاحت کشورشناسی، طبیعت شناسی و رادیو الکترونیک برگزار می‌گردد. و من در نامیناسیون برنامه‌سازی اشتراک کرده سزاوار جای اول گشتم. با لایحه‌ای که من پیشنهاد کردم اینچنین با استفاده ذهنی صنعی بود، با استفاده مدل‌های ذهنی صنعی بود و آن یک لایحه بود که زبان
забони язык жестов, яъне забони ишораҳоро мефаҳмид. Яъне мо бояд ба камера вақте нишон медодем, он камера ҳамин забони ишораҳоро дида, онро анализ карда мефаҳмид ки мо чӣ гуфтанӣ дорем. лоиҳаи ман ҳамин буд. Чӣ гуна лоиҳаи шуморо қабул кардан ҳаят якамон? лоиҳае ки ҳозир ман ихтиёр карда истодам, ҳоло дар он танҳо се ишора ҳаст, яъне дар забони ҳамин забони ишораҳо 3500 та ҳаст ва ҳоло дар барномаи бошад танҳо 3 та, барои он ки барои ҳамаи онҳоро илова кардан. ишораи салом, раҳмат ва хайр. Бале. Минбаъд чиро мехоҳед ки илова бикунед? ҳамаи он ишораҳоро мехоҳам илова кардан, вале барои илова кардани онҳо бисёр вақти калон дар кор аст. Маблағам лозим аст фикрам. Маблағ на он қадар лозим, барое ки мо метавонем ҳамон расмҳоро аз интернет гирем ва ба база данных партоем. зени сунӣ чӣ хеле кор мекунад? Он маълумотҳоро мегирад, яъне аз база данных маълумотҳоро мегирад. мо як код менависем ки он бояд чӣ кор кунад бо онҳо ва баъдан ба мо як результати, ба як натиҷаи дигар метиҳад. ва мо метавонем аз интернет он расмҳоро гирифта ба база данных партоем, вале ҳама ин вақт мегирад. Аз сабаби ҳамин танҳо 3 та ишора доштам ва ба ҳайати ҳакамон он чиз хеле писанд омад, барои он ки дар ҷаҳони имрӯза ҳоло ин чиз нест. Барои ҳамин ин як хеле лоиҳаи фоидаовар буд. Ман бовар дорам ки албатта шумо муваффақ мешавед дар илова кардани дигар ишораҳо ба барномаи худ. Чандин забонҳоро медонед ва дар чандин сабқатҳои шурӯъ кардед, мақомҳои назаррасро ба даст овардед. Ҳастанд хонандагоне ки таваҷҷӯҳ надоранд ба хондан, яъне кадом як фан барои онҳо ҷолиб нест ва умуман намехонанд. шумо ҳамчун як хонандае ки таваҷҷӯҳ доред ба хондан, меомӯзед, ҳамеша аз пайи ҷустуҷӯ ҳастед, аз пайи иштирок дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуравиву байналмилалӣ ҳастед. Ояндаи як нафаре ки мехонад, шумо ояндаи ҳамон нафара чӣ гуна мебинед? ва як нафаре ки масалан намехонад, таваҷҷӯҳ надорад, яъне чӣ гуна муқоиса мекунед ҳардуро? аввалан одаме ки мехонад, одаме ки таҳсил менамояд, сидқан таҳсил менамояд, он ҳама вақт ба мақсади худ мерасад. яъне ман соли гузашта мақсад доштам ки дар озмуни хонандаи сол ва дар озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунаррост илм сазовари ҷои аввал гардам ва бо муваффақият дар ҳамин сол дар ҳар ду ин озмунҳо сазовари ҷои якум гаштам ва ҳамаи ин озмун як мукофотпулии калон ҳам дошт. яъне чӣ хеле ки дар бо қайд кардем, хонандаи сол 6000 сомонӣ дошт ва озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунаррост илм 15000 сомонӣ маблағ дошт. яъне ин як бисёр маблағи калон мебошад. 21000 сомон казе ки дар ҳамин озмунҳо ҷо гирад ҳам қадар маблағ мегирад. яъне 21000 сомон маблағи мисол майда нест, ин маблағи хеле калон аст ва талабае ки дар он ҷо мегирад метавонад ин пулро барои худ сарфа намояд. мисол ин як ҳам ифтихори падару модар ва ҳам ифтихори худи талаба мебошад ки он аз ҳамин сину соли хурд аллакай бо дониши худ натиҷаи дониши худро гирифта истодааст. ин як намуди ҳавасмандкунӣ ҳам аст. бале, ин ҳама ин ғамхориҳои бевоситаи созгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат мебошад ки барои мо ҷавонон чунин озмунҳо ва чунин мукофотҳоро пешбинӣ намуданд ва мо бояд ҷавобан ба ин дастгириҳо бояд ҳамеша роҳҳои гуногуни таҳсилро омӯзем. мисол як маълумотҳои навро омӯзем, дар ин озмунҳо фаъолона иштирок намоем ва ҳамеша ба халқи худ хизмат намоем. ояндаи нафаре ки намехонад, албатта вақте ки дар замони ҳозира одаме ки дониш надорад, дар оянда хеле азоб мекашад, барои он ки дар ҳама касбу кор дониш аз ҳама муҳим аст. албатта одаме ки намехонад бисёр як азоб мекашад дар оянда ба фикри ман. бале, саломат бошед. ва воқеан ҳам фикр мекунам ки муҳити оила ҳам бисёр муҳим аст барои ҳар нафар. метавонед аз дастгирии падару модар бигӯед ки чӣ гуна дастгир мекунанд шуморо? аз даври кӯдакиам падару модарам ва инчунин бобо, бибим ва ҳамаи онҳо бисёр маро дастгирӣ мекарданд ба ҳама гуна машғулиятҳои гуногун, яъне машғулиятҳои варзишӣ ва илмӣ маро мебурданд ва ба ҳама гуна марказҳои иловагӣ мебурданд, илмомӯзӣ мебурданд ва ман дар онҷо таҳсил мекардам. ва ин як сабаб шуд ки ман ба чунин қуллаҳо расидам, яъне бо дуои онҳо, бо дастгирии онҳо ба ин дастовардҳо ноил гардидам. яъне вақте ки шумо дар сабқатҳо иштирок мекунед, мақомро ба даст меоред, барои пешравиҳои шумо, умуман барои таҳрик додани шумо, барои рушд ёфтани шумо то ҳоле кӣ саҳм дорад? яъне заҳмати киро шумо мебинед? заҳмати ҳам оила, ҳам падару модар, мисол ҳам омӯзгорон ва агар заҳмати як кас аз як кас боло монад, ба фикрам хато мешавад, барои он ки ҳам саҳми ҳар яки онҳо муҳим мебошад
همین دستاوردها. بله. سلام باشید. شما از فن تکنولوژی اطلاعاتی در سبقت‌های سطح جمهوری زیاد شروع نمودید. بیاید از سبقت‌های سطح جمهوری حرف میزنیم. از همین فن در کدام سبقت‌های سطح جمهوری شروع کردید و چگونه دستاوردها رو به دست آوردید شما؟ یکی از آنها این المپیاد در دور جمهوری المپیاد فنی از فن تکنولوژی اطلاعاتی میباشد. در سال تحصیلی 2022-2023 من جای سوم را به دست آوردم در سطح جمهوری. همزمان از فن زبان انگلیسی شما در یک سبقت سطح جمهوری شروع کردید؟ بله، این یک سال پیش بود، یعنی در سیم نهمیم در سال تحصیلی 2021-2022 در دور جمهوری آزمون المپیاد فنی از فن زبان انگلیسی جای سوم را به دست آوردم. بله. و عموما سبقت‌هایی که شما اشتراک نمودید خیلی زیاد است. و از آزمون‌هایی که شما تا حال اشتراک نکردید با مانند آزمون جمهوری فروغ زبدانوی کتاب است، آزمون جمهوری علم فروغ معرفت، در کدام از این سبقت‌ها نیت اشتراک کردن را دارید و می‌خواهید آمادگی ببینید و مقام را به دست بیارید؟ همین سال می‌خواهم در آزمون علم فروغ معرفت در نامیناسیون اختراعکاری اشتراک نمایم، یعنی همان لایحه‌ای که من در آزمون تاج سر جمله هنرآموز علم پیشنهاد نمودم، یعنی لایحه‌ای که زبان اشاره ها را می‌فهمند، می‌خواهم آن را پیشنهاد نمایم و در همین آزمون اشتراک نمایم. برای نفرانی که برای خوانندگانی که می‌خواهند موفق شوند، یعنی هستند بعضی از خوانندگانی که خواندن می‌خواهند، توجه دارند اما موفق نمی‌شوند، یعنی یک راه درست رو پیدا نمی‌کنند. شما که مثلا موفق شدید در چندین سبقت‌ها اشتراک نمودید، یک راهی آسان از خود نمودن زبان‌های گوناگونی که یک راهی بسیار ساده و آسانی که ما میتونیم یعنی دیگر فن‌ها رو، نازکی‌های دیگر فن‌ها رو از خود بکنیم. میتونید یک راه آسان شو برای دیگر خوانندگان توصیه بدهید تا اینکه دیگر خوانندگان نیز توانند سطح دانش خود رو بهتر نمایند و در سبقت‌ها اشتراک کنند. البته که نتیجه با مهنت مثال یک زحمت واجبین به دست میآید و راه آسان من فکر میکنم اگر طلبه خودش یک خواهش داشته باشد، شوق مثال خواهش داشته باشد، همه چیز برای آن آسان می شود. همه چیز برای آن آسان می شود و آن میتواند بمانید به مقصد خود برسد. بله، یعنی یگان چیزی نیست که مثلا راهی آسان باشد و مثلا زود از یگان سری چی نیست. یعنی فقط توجه داشتن در کار، شوق و ذوق داشتن در کار. بله، درست. سلامت باشید. تشکر برای شما. و شما گفتید که در شهر خوجند بودید و بعدتر به شهر دوشنبه اومدید. بله. بیاید اطراف همین حرف زنیم. چند سال شما در شهر خوجند بودید و در کدام مؤسسه تحصیل میکردید و چگونه شما به شهر دوشنبه اومدید؟ من در شهر خوجند تولد شدم و اولین مرتبه به مکتب خصوصی عرفان رفتم و تعلیم ابتدایی را یعنی تا سیم چهارم در اونجا تحصیل نمودم و بعداً به لیسه فیزیک و متماتیک رقم 1 به نام محمد عاصمی شهر خوجند یک سال دیگر تحصیل نمودم و بعداً به شهر دوشنبه با همراه عائله ما به شهر دوشنبه آمدیم. بله. با کدام کسب، با کدام پیشه شما توجه زیاد دارید؟ در آینده من میخواهم برنامه‌ساز شوم، یعنی برنامه‌سازی ساحه ذهنی صنعی. میخواهم همین ساحه را در تاجیکستان رشد دهم. تاجیکستان حالا یکمین دولت میباشد که در مقیاس آسیای مرکزی استراتژی رشد ذهنی صنعی را قبول کرده است و همین ساحه تنها در تاجیکستان رشد کرده است با یک سرعت تیز و من میخواهم در دانشگاه‌های خارجی تحصیل نموده بعداً آمده همین ساحه را در جمهوری تاجیکستان پیش برم. بله. سلام شما. برای شما موفقیت تمنا داریم و اطمینان داریم که البته با نیت و مقصدهایی که شما میخواهید در آینده عملی کنید میرسید و بازم از زحمت و تلاش و از توجه شما نسبت به فن تکنولوژی اطلاعاتی من فکر میکنم که آموختن بیشتر و توجه بیشتر به این فن یعنی میتواند شما رو موفق بکنه در سمت انتخاب نمودهتون. سلامت باشید تماشابینان عزیز. ما بعد از چند لحظه صحبت رو ادامه میدهیم اطراف دیگر سبقت ها. امیدوارم که ادامه برنامه ما نیز جالب است باشه و که به آرزوتون بمانید. ادامه دارد برنامه افتخار. تماشابینان عزیز خسته نباشید و درست میشیم. قهرمان برنامه نوبتی ما هستند خواننده سال در سال 2023 عبدالرحیم سنگینوف. بار دیگر خوش آمدید به تلویزیون باوریستان و البته چند موفقیت شما هست که نگفتم ماند و میخوایم اطراف اون صحبت بکنیم. شما 2 سال پای هم گیرنده استفاده پرزنتی هستید و میخواستم اطراف این صحبت بکنیم.
ва на ҳар хонанда метавонад ки гирандаи стипендияи президентӣ ё ин ки гирандаи стипендияи раиси шаҳр бошад. Зеро албатта имтиҳони махсус аст то ин ки шумо ба суолҳо посух бидиҳед, мисол масъалаҳоро шояд дар оҷо шумо кор мекунед ва роҳи ҳалли онро пайдо мекунед ва баъдан тибқи хулосаи ҳайати якамо шумо гирандаи стипендияи раиси шаҳр ё стипендияи президентӣ мегардед. Чӣ гуна шумо гирандаи стипендияи президентӣ шудед? Ман дар тӯли 2 сол ҳаст ки гирандаи стипендияи президентӣ мебошам ва чӣ хеле ки медонем стипендияи президентӣ аз чандин шартҳо низ иборат аст. Яъне мо аз 10 фанни таълимӣ тест месупорем ва баъдан аз фанҳои забони тоҷикӣ ва забони русӣ диктант ва эссе менависем ва аз фанни математика ва физика кори хаттӣ кор мекунем. Дар ин озмун холи зиёдро ба даст оварда мисол сазовори номи ҳамун гирандаи стипендияи президентӣ гаштам. Мехоҳам бифаҳмам ки забонҳои русӣ ва англисиро чӣ гуна асбоб кардед? Аз кӯдакиам ман дар мактабҳои хусусӣ ва гимназияҳо бо забони русӣ таҳсил намудам ва забони тоҷикиро ҳамчун забони модарӣ аст, инро мо бояд донем, ин вазифаи ҳар як шаҳрванд мебошад. Онро ҳам аз хона медонам. Забони русиро дар мактабҳо таҳсил кардам ва забони англисиро бошад бо роҳҳои гуногун, мисол дарсҳои иловагӣ ва дар муддати тайёрӣ ба олимпиадаи ҷумҳуриявӣ дониши худро сайқал додам. Бо кадом роҳу восита мо метавонем ҳамин забонҳоро зуд дастхуд бикунем? Масалан, баъзе аз нафароне ҳастанд ки тариқи суҳбат, тариқи муошират зуд дастхуд мекунанд. Баъзе аз нафароне ҳастанд ки тариқи филмҳо, филмҳои гуногун ё ки дарсҳои видеоие ки тамошо мекунанд зуд дастхуд мекунанд. баъзе аз нафароне ҳастанд ки аз ҳамон муассисае ки таҳсил мекунанд зуд дастхуд мекунанд. Яъне шумо кадом аз ҳамин роҳҳоро истифода кардед ки зуд ҳамин забонҳоро тавонистед ки азбар кунед? роҳҳои гуногуни омӯхтани ин забонҳо ҳаст, яъне аз мактаб бо роҳи муошират бо мисол агар забони англисӣ бошад бо ягон одаме ки забони англисиро хуб медонад, мисол бо тамошои филмҳо ва филмҳо бо ҳамон забонҳо, яъне бо забони русӣ ва ё англисӣ ва роҳҳои гуногун, хондани китобҳо бо ҳамин забонҳо ва дигар роҳҳо мебошад. Кадом озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалие ҳаст ки шумо ҳоло омодагӣ дастодед ва бояд дар он озмунҳо иштирок кунед? чиқадре ки қайд кардем, озмуни илм, фуруғи маърифат мебошад ва аз сабқатҳои сатҳи байналмилалӣ чӣ? сабқатҳои сатҳи байналмилалӣ озмуни Жаутиков, яъне ИЖО, International Жаутиков Олимпиад ҳамасола баргузор мегардад. Олимпиадаи байналмилалии Жаутиков дар Ҷумҳурии Қазоқистон баргузор мегардад ва мехоҳам дар ҳамон озмун иштирок карда сазовори ҷой кардам. Ташаккур барои шумо Абдураҳим. Ман бовар дорам ки албатта минбаъд бо заҳмату талоше ки шумо доред пайваста меомӯзед, яъне дар оянда метавонед бозам бештар муваффақ шавед ва бо ба даст овардани муваффақиятҳои бештар имкон аст ки яке аз қаҳрамонҳои дигари барномаи ифтихор шумо дар оянда бошед ва албатта мо шуморо ҳатман дар барномаҳои оянда моҳҳои наздик боз даъват мекунем ва атрофи дигар дастовардҳои шумо ҳарф мезанем. биёед ба ҳамсолонатон ба дигар хонандагоне ки ин лаҳза мо шуморо тариқи шабакаи Баҳористон тамошо намуда истоданд бо се забон тавсия бидиҳед ки онҳо чӣ кор бикунанд, муваффақ шаванд ва чӣ кор бикунанд дар сабқатҳои иштирок бикунанд, мақомҳои назаррасро ба даст биёранд. мо бояд кӯшиш намоем ки дониши худро сайқал диҳем, ҳамеша роҳи дурустро интихоб карда ба халқу ватани худ хизмат намоем. Агар ҳар як инсон ҳамин мақсадро ба пеши худ монад, ба ҳама қуллаҳо мерасад, яъне ҳама мақсадҳои худро амалӣ мегардонад. Каждый человек должен выбрать себе сферу, в которой он хочет развиваться в будущем. То есть, если он выбрал себе профессию, то он должен выбрать сферу, в которой он будет продолжать обучаться. И если человек действительно хочет, действительно любит свою будущую профессию, то он обязательно станет успешным в своей сфере, то есть в предмете, который он выбрал. И обязательно достигнет всех успехов и достигнет всех своих целей. I think if we want to succeed in any sphere, we need to like this sphere. Like if I like the IT, the world of programming, I need to study math and computer science. And if I don't like this sphere and I will be studying math and computer science, I will not succeed in any competition. But if I like what I do, like my job, if I like programming, I will succeed in any competition, in any hackathon or in any contest. Саломат бошед, ташаккур барои шумо. Дар таҳсилатон барор орзумандам. Ташаккур барои даъвати моро пазируфтан, ба барномаи ифтихор ташриф оварданатон ва мо аз шумо сипосгузорем. Ташаккури зиёд. умед дорем дар Тоҷикистони азизи мо чунин хонандагони фаъол, донишманд, онҳое ки дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуданд хеле зиёданд ва агар чунин аст, пас мо мунтазири шумо ҳастем. суроғаи мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Шероз, 31, телевизиони Баҳористон.
ин буд шумораи навбатии ифтихор. то барномаи баъдӣ тансиҳат ва хонобод бошед. хайр.